ओइबा पाव बिरेन की लेंगाक्तगी NPP लौथोकदौरे हाइबा वाफम मीडियादा फोंदोकनारकपदगी NPP की ओइबा फिरेप लौननबा थबकसु कनसिल्लकली टीवी चैनल खरना पीरिबा लोकसभा मिखल की फल की एग्जिट पोल असी हेंजिनमली असेंगबदा मिखल की फल लौथोकलबा मतुंगदा खंगलगनी हाइने MPCC की प्रेसिडेंट गाइखांगमना हाइख्रे अमदी अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पीपल्स पार्टी की MLA टीरोंग अबो अमसुंग महाकी मचानुपा यावना मियोय 13 सखंगदबसिंगना नोंमैना कापतुना हातख्रे खुरुमजरी मिदिंग ताबिरिबसिंगबु तराम नोक्सरी पाव संदोकना पिजरी बिरेन की लेंगाक्तगी NPP लौथोकदौरे हाइबा वाफम मीडियादा फोंदोकनारकपदगी NPP की ओइबा फिरेप लौननबा थबकसु कनसिल्लकली ISTV न्यूज़ ना फंगबा पावगी मतुंग इन्ना चीफ मिनिस्टर N बिरेन की लेंगाक असिदा यावरिबा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यावना मिनिस्टर मरी लाकलिबा तांग कुन मरी द दिल्ली द चत्तुना पार्टी की प्रेसिडेंट कॉनराड संगमागा उनगनी पार्टी की प्रेसिडेंट का उनरबा मतुंग द BJP की नेशनल लीडर सिंगा वरी सानादुना हौजिक मणिपुरदा NPP की मतंगदा ओइरकलिबा फिबम असिगी कुपना वरी सानाबा अदुगी मतुंग इना पार्टी की ओइबा फिरेपसु लौगनी हाइरी NPP मणिपुर स्टेट की मरु ओइबा थौपुबा मियोय अमदी हाना दिल्ली द लैदुना सेंटर की लुचिंगबसिंग उननबा थौसिलियातुना लैरी पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट कॉनराड संगमा यावना पार्टी की मियोयसिंग चीफ मिनिस्टर N बिरेनबु चीफ मिनिस्टर फमदगी लौथोकनबा सेंटर की लुचिंगबसिंग तकनगनी हाइरी अमरोमदा NPP की मिहुत कांगबु अमना था आस्तिगी तांग कुन मरीदा न्यू दिल्ली द चटकदौरिबा असि मरु ओइना अरुणाचल प्रदेश की इशू खननबनी हंदक की अरुणाचल के असेंबली मिखलदा BJP ना एब्सोल्यूट मेजोरिटी ओइरबदी NPP गा चटमिनखिगद्रा हाइबा BJP की ओइबा फिरेप लाकलबदी NPP ना करी फिरेप लौगदबगे हाइबदु खननबनी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर सिंदोक्तबगी वाफमदी NPP गा मरी लैनदे मदुदी BJP की मनुंगी ओइबा वाफमनी हाइना NPP की मचिन चटपा लुचिंगबा अमना फोंदोरकले जरक असिदा NPP की मिनिस्टर ओइरिबा अमदगी फंगबा पाव अमगी मतुंग इन्ना मिनिस्टर मरीबु सेंटर दगी लौथोखिनबा खंगलकले हाइना मीडियादा यावरिबो वाफम असिगी मतांगदा मखोइदा मरी लैनबा सिंगना खंगलकपदि लैत्रे तसेंगना लौथोकदबा लैरबदि करिसु अकाइबा लैते पार्टी की ओइनदि चपचाबा फिरेप अमा लेप्तुना मखोइगी ओइबा फिबम अमा सेमननबा अदुमक लैखिगनी हाइरी हंदक पांगथोखिबा 13 सुबह लोकसभा इलेक्शन की फल हाइदोकलबा कांदा भारत तक करम लेंगाक लाकनी हाइबा चपचाना खंगबंगम लगनी हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट गैखांगम नंगसी कांग्रेस बावन द पाउमिसिंग द फोंदोखरे महागना मखा तारादुना हंदक नेशनल मीडिया खरगी एग्जिट पोलदा BJP न सीट मसिंग फंगनी हाइना पारिबा असि हेंजिनबनी मियामगी थाजबगी वांगमदनी चुम्मी लाली हाइबदुदी ngasi नोंगनिनी लेरबा मतुंगदा मियामना खंगलगनी लिसिंग अनिगा मरीदा अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर ओइरिंगै मतमदा पीखिबा एग्जिट पोल गा मानरे ngarang ayuktagi national media singda pirakpa exit pollda BJP gi seat masing amuk hanthana piba thengnare कांग्रेस की ओइनदी UPA गा चटमिनरीबा अलायंस सिंगा पुल्लगा भारत अनौब लेंगाक अमा सोइदना सेमगनी ngasi नोंगनिनी असिदा अतोप स्टेट सिंगदा अनऑथराइज ओइबा EVM मशीन सिंग फाबगी पाउ लैरे मसिना ताकपदी पालिबा लेंगाक असिना अरानबा पाम्बै सिजनरे हाइबसी मयक सेंगले मणिपुर दसु सीट अनि लैबा असिदा सीट अमदी कांग्रेस न फंगनी हंदक पांगथोखिबा लोकसभा इलेक्शन दा मणिपुर गी इनर अमदी आउटर दा इलेक्शन थेंगनरीबा BJP अमदी NPF ना आइन यादबा अंडरग्राउंड सिंग सिजनरगा नतबा पाम्बै कया सिजनखरे हाइबसी मियामना खंगनरबा वाफमने कांग्रेस ती अंडरग्राउंड ग्रुप अमतगा मरी लैनदबा सेंगना राजनीति तौबा पार्टी नि हाइना फोंदोखी इन टोटो तौना एजम्पशन सिंगसे लोइना सुमी हाइनसु लो चुंगरो मानदे अनऑथराइज EVM मैम फारे what action the government have taken or what action this election commission have taken against those things encourage the one to la no EVM ma na thora EVM bus sama bus entire bus full 100 wado ko phare recently suno fire detect to adu kanano adu karigino hariba culprit sing sibo line to action lo to makata de अरुणाचल प्रदेश की नेशनल पीपल्स पार्टी की MLA टीरोंग अबो अमसुंग महाकी मचानुपा यावना मियोय 13 सखंगदबा सिंगना नोंमैना कापतना हातख्रे थौदोक असि अरुणाचल प्रदेश की तिराप डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा बोगापानी एरिया दा थोखिबनी
tirong abo Khonsa West Assembly sitting MLA ni ngasi sathakiba attack adu innocent oiramba yai hairi thodok asibu Meghalaya gi Chief Minister Conrad Sangmana kan yaning da phungdokre Home Minister amasung Prime Minister Office na asigumba attack sathaba singi mathakta akan ba thabak lokhat pina ba pungning chingchili Union Minister Kiren Rijujuna thodok asi yaning da phungdok paga loina na thodok asida sena ba khuding maki mathakta akan ba action lokhat kani hairi Anti-terrorism day gi thorom ngasi Manipur lengak na sinduna ahan ba Manipur Rifles ki banquet hall da pangthokre thorom adu da Consumers Affairs Food and Public Distribution ki Minister Karam Shyam Forest Minister T.A. Shyam Kumar yauna lengak ki maru oiba myoi kya na saruk yakhi thorom adu da terrorism thengnana na ba amata oina wasak lominakhi Forest Minister T.A. Shyam Kumar na English amaga chamapan marifudra mathoi gi megi tang kun mathoi da Rajiv Gandhi hat ki ba thodok adubu ningsing duna thorom asi pangthokpani democracy chatpa leibak ta terrorist ki changpham leite haiki Minister Karam Shyam na Malem da thokli ba tamthiraba terrorism gi thodok sing asi myoi ba khunai na oya yapham thokte Malem da gi terrorist sing muthat na ba ekhoi punna thengnami nasi haiki terrorism thengnaba Manipur sarkar gi leiriba akhoi kaptana thengnaba yaroi aduna people's awareness sama di mi hat na ba honarak ba sathari ba thong mayam si di masi yamna awareness pimin na bagi daita lomin na bagi amaga cooperation pinab na bagi sathana bagi adi aduma khudong sabadu sumba palan thoram pangtok besna adi akhoi da ungning inot ama happy harvest di yamna sumlago wafamni Bharat ki Prime Minister Oiramba Rajiv Gandhi na laikhidabagi 19 lak subaning sing kumon thaurambu anti-terrorism day haina Congress bawanda Manipur Pradesh Congress Committee na sinduna pangthokre thauram aduda MPCC gi President Gaikhangam CLP gi leader su oiriba hana gi Chief Minister Okram Ibobi amadi Congress MLA sing yauna Congress ki thaububa kaya su saruk yakhi laikhidraba Rajiv Gandhi gi photo da leisu katuna ikai khomna utkhi terrorism gi mayokta Lepmin naba haina wasak lominaki thorom aduga mari lainana Congress Legislature wing gi luchingba ama oiriba Okram Ibobina laikhidraba Bharat ki hana Prime Minister oiramba Rajiv Gandhi na Bharat ka yumlo nariba leibak singbu nungsi sanana leiba pamba amadi terrorist singi mayokta lepkhiba luchingba amani mahaku terrorist singi mayokta lei haiduna tamthiba mi hatta hatkhiba numit asibu Bharat ta leiriba miyamna terrorist singi mayokta lepkhiba numit asibu ningsingduna Bharat pumbada anti terrorism day thorom asi pangthokli haina phongdokhi koigi pandam haibadari madugi mayokta tasengna tawbudi nati adu mohoina makoigi pandam duda madugi mayokta lei haina mahaku ngasigi numit asidani ngasina chahi 19 gi mamangna thokhiba haibadare yamna tamthiba mongda hathiba numit adubu Bharat basi khudingmakna terrorism gi mayokta leiba haibadare anti terrorism day haidana Bharat ki praja mipum khudingmakna koi ngasi asi observe tawjebani Mount Everest Higher Secondary School Senapati amasung Nehru Yuba Kendra Senapati nasu laikhidraba Prime Minister Rajiv Gandhi ningsingduna anti-terrorism day gi thoram school asida pangthokhi thoram aduda SDPO Senapati Lakshay Sharma Senapati District Students Association gi General Secretary Pum Mark Finance Secretary M Chawang MLA oiramba Dr Alexander Pau susaruk yakhi Mamang thagi tang kun humdoida Irilbung Police Station gi manung sanba sifai local da sine fangkhiba Khunjamayum Arun gi misi gi matangda Irilbung Police na faduna hauzik judicial custody da leiriba Khunjamayum Arun gi loina bi Hainam Helen Elias Thoi tha asiki tang tara Nepal da Lamfel da laiba Judicial Magistrate Imphal East ki court puthorakpada mishi asigi matang da same kiba JSC amadi Bamon Kampu gi miyamna Judicial Magistrate Imphal East ki court ta irang hauduna court ki room amadi thongnau thugai batana ukil Nabasandrabu phukhiba adu da chenaba nupi tara humdoi Lamfel Police na fadona police custody da leirakhiba adu ngasi CJM Imphal West ki court puthokre Court na nupi tara humdoi adu makhatana numit tara mangani judicial custody da leinanaba remand piduna jail da thajinkre makhoi tara humdoi gi damak bail apply tawnaba ukil amata su thorakhide ningsingba yai thodok asigi matangda All Manipur Bar Association amadi High Court Bar Association na yaningda bafungdokpa leikhrabani makhoi tara humdoi bunga CJM Imphal West ki court ta puthorakpada pamdaba thodok thoktanaba Imphal West Police ki additional SP Law and Order Operation amadi nupi police personnel singna akanba section thorang lokhatkhi
हंदक पांगथोखिबा लोक सभा मिखल की आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओइना थौबाल अमदी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग लेरिबा कॉन्स्टिट्यूएंसी 8 अमदी इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओइना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग लेरिबा कॉन्स्टिट्यूएंसी अहुम पुन्ना कॉन्स्टिट्यूएंसी 10 की भोट मसिंग थीननबगीदमक थौबाल डीसी कॉम्प्लेक्स द लेबा काउंटिंग हॉल द सेम साबा लोइख्रे थौबाल की एडीएम सु ओइरिबा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर एल राधाकांतना भोट मसिंग थीगदौरिबा असिगिदमक काउंटिंग सुपरवाइजर असिस्टेंट अमदी माइक्रो ऑब्जर्वर सिंग की ट्रेनिंग लोइख्रे होल नंबर ए दा टेबल 12 थमदुना इनर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बोर्ड मसिंग थीगनी होल नंबर बी दा टेबल 13 थमदुना आउटर की कॉन्स्टिट्यूएंसी अहुम होल नंबर सी अमदी होल नंबर डी दा टेबल 13 थमदुना बोर्ड मसिंग थीगनी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम की ओइना टेबल 3 थमगनी हाइना फोंदोरकली सी अमसुंग डी दना हियांगलम सुगनु वाबगा सु खक्सिंग से थीगनी मसिगी सेम साबा लोइना लोइजरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट लोइनबक लोइरे अदुना लाइबा तांग कुरुंबे सिगी अखोई काउंटिंग असिदा फजना पुंथोकपा याबगी सेम साबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की माइकई देगी सेम साबा लोइजरेना मैम निसिंजे थास्ति के तांग कुन हुमदोइदा लोकसभा मिखल की फल लाउथोकदौरिबा अस्तिगी येंगलगा इंडो म्यांमार बॉर्डर निफु हुमदोइ सुबा असम राइफल्स ना अकन बचिक्शन थौरंग लौखटख्रे ngasi अयुक्तगी हौना इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप गेट नंबर 1 अमदी 2 दा लेबाक अनिगी मरकता चंगथोक चंगसिन तौबा सिंगनिंग थीना सक्ताक से याउब्रा हाइना चेक तौखी गेट नंबर 1 अमदी 2 दा नत्तबा अतै मफम सिंगदा मी चथोक चसिन तौहनखिदे भोट मसिंग थीबा सी फ्री एंड फेयर ओइबा मोंग दा पांगथोक तबा सेम साबा लोइरे हाइना इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की आरओ ओइरिबा डीसी इम्फाल वेस्ट नाउरेम प्रवीण फोंदोगली लमफेलदा लेबा डीसी ऑफिस ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा महाकना मखा तारादुना बोर्ड मसिंग थीबा असिगी यंगसिनबा ईसीआई ना थारकपा ऑब्जर्वर सिंग अयाम्बा थुंगलरे हयेंग इलेक्शन पर्सोनेल सिंग ना तागदबा असेंबली सेगमेंट वाइज अलॉट तौगनी काउंटिंग सेंटर निपान इम्फाल वेस्ट डीसी कॉम्प्लेक्स की ओइना लेगनी स्ट्रॉन्ग रूम दगी काउंटिंग सेंटर फाउबा ईवीएम मशीन सिंग पुथोरकपगी थबक सिंग सीसीटीवी की खुथांगदा डिस्प्ले यूनिट सिंग थमदुना येंगबा याबगी खुदोंसाबा थमगनी हाइखी पुंग निपान हेक तारपदा अखोई पोस्टल बैलेट की प्री काउंटिंग एक्टिविटीज अखोई हौने हौरगा मदुगी पुंखाय अम कानर मतुंगदा ईवीएम याम काउंट तौब हौने हियरिंग एदसु अदगी देन केनोदसु प्री काउंटिंग एक्टिविटीज सु ऑब्जर्वर्स एंड आरओस अदगी अतोप ऑफिशियल्स मयाम सु लोइन मोई प्रेजेंस ता लेगनी मीडिया पर्सन मखैसी अखोई ऑन रेगुलर बेसिस ता अखोई नोडल ऑफिसर ना काउंटिंग हॉल्स मखैसी ता पुसिनगने उखना लॉन्ग शॉट से खक्तंग लौबियो है अदुग देन ईवीएम दुद करी तारी अदगी देन सीएम यामना कुपसिनना लौब खोटपा अदुदी यारो मदगी गाइडेड टूर पुरम दायदा रेगुलर कैनो पुरम दायदा को नोडल ऑफिसर ने फजने एक्सप्लेन तौरकनी पाउगी मिफम अदुदा सरुक याखिबा इम्फाल वेस्ट की एसपी के मेघचंद्रना बोर्ड मसिंग थीबा असिदा असोय अंगाम थोहनिंगदा थौदोक थोक्तनबा अहेनबा थौरांग लौखटले हाइखी इन लोकेशंस मुक्ता कोई हौजिकी स्टेटिक कइनो से ngasi नुंगदांग दगी लौरगा हयेंगी 23rd की नुंगदांग सिबोक से कोइने एडिशनल ओइना थमजरे मसी ओवरऑल कोई फल वेस्ट की एरिया से सी लोइना कवर तौनबा यामना खुदोंग थिनिंगाई ओइबा खुलाई नोंगमई गुम्बा थांग गुम्बा सिगुम्बा सई एनी हार्मफुल ओइबा शार्प वेपन्स सिगुम्बा से अमता पाइबिरकनु अदगी मोबाइल सिमा कोई मनुंग सिदा स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्ट तौरनी मनुंग द संग बसे इवन कोई सार की स्टाफ डीसी की द लेरिबे स्टाफ कोई भाव द पाइरगा संग यातबा काउंटिंग हॉल मनुंग सिदा अदुगुम कोई ngसाई अकनबे इंस्ट्रक्शन दो लई एसपी ट्रैफिक के एस शर्माना नुमित असिदा मियाम न चथोक चसिंदा अहोंग थमदुना बोर्ड मसिंग थीबा निंगथीना चथबा यानाबा ट्रैफिक की थौरांग पाइखले हाइखी डिप्टी कमिश्नर की ऑफिस कॉम्प्लेक्स असी गाड़ी चंथोक चंजिन की याबै खुदोंग चाबसी अखोई डीसी न ऑथराइज तौब मियोइसिंग द खतंग यागनी हाइरिबा अखोई रेस्ट्रिक्शन सी कैंडिडेट की व्हीकल इलेक्शन एजेंट काउंटिंग एजेंट अदुगा कोई कार पास यावबा डीसी न ऑथराइज तौब व्हीकल सिंगदी अखोई डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स मनुंग मक्तद दुम चंगबी यागनी लोइना अखोई डीसी ऑफिस की कॉम्प्लेक्स की अनकपसिदा एनी अनऑथराइज पार्किंग नत्रगा अखोई व्हीकल लेरंबा तारगदी अखोइना क्रेन अमा तौरगा मदु अखोइना टो वे तौजगनी
Tauthong Women's Dance and Dramatic Union की तरा हुमदोई सुबा मपो कुमोन थौरम ngasi Tauthong Mayai Lekai Community Hall da pangthokre thौरम adu da nipan suba Assam Rifles B Company की Commanding Officer Major YL Singh Lamsang Nagar Panchayat की Chairperson A Thazana chingba mioi kyana saruk yaki Dramatic Union की Secretary Premilana Nupi Lilaroi kayana lamdamasi culture amadi Chana Kanglon Singh miyam da uhanduna saktak liba Nupi Lilaroi Singh bulamdam asig miyam na yokhat piu haiki National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases, amadi stroke ki makhada Health and Wellness Center, Primary Health Center, Khongjom na sinduna, Layong Singh asigi matangda nongmagi oiba Population Batch Screening Program ama Khongjom da Labor Health Center da pangthokre, Non-Communicable Disease kayagi matangda su Awareness Program ama su pangthokhi, Awareness amadi Screening ki Program aduda DFWO Thaubalgi Dr. KSS Memcha, NHM Thaubalgi DPM, CS Basanta amadi NCD Thaubalgi District Nodal Officer Dr. KS Homeshwar na maru oiba mioi sing oina saruk yaki Oral Cancer gi matangda Dental Specialist Dr. Purnima Nandi Yaikhom amasung Cervical Cancer gi matangda Gynecologist Dr. T Noren na Resource Person oina wangangki punna mioi samaga yangkhai screening tauki Krishna Diagnostic ki kangbuna saruk yaduna makhal kaya gi test tawgi kudong sabasu phanghanki Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region की मखादा मोमाना पाइखली बथबक सिंगु रिव्यू मीटिंग ngasi Classic Grande da pangthokre ngasi Classic Grande da pangthokhiba review meeting adu da Ministry of Agriculture की Joint Secretary Nirza Adidam Horticulture Department की Principal Secretary Jeshir Ram Thanga Horticulture Director के Kibgen amadi मोमा की Project Director के Devdatta yauna Official kya na saruk yaki Organic Farming mapung fana State asida oihanna ba thabak paikhat pada thengnari ba khudong sa da sing amasung makha tana paikhat kadaba thabak thoram singi matang da khanaki farmers singna cold storage ki award pa bank tagi loan launa ba hona ba da thengnari ba khudong sa da ba amasung pot yonfam laita badagi awaba singi matang da khanaki Forest Department की Sadar West Range Central Forest Division senduna malem gi biodiversity numit ka mari leinana lai yekpa sangdam nabagi thoram amang ase uripok naurem thong da leiba ipa thoko ki laibung da pangthokre class 9 dagi na 12 faw gi manung da leiba tongan tongan school kaya gi mahiroi singna saruk yaduna pangthokhiba lai yekpa changdam nabagi thoram aduga mari leinana Sadar West Range ki Range Officer Nandaibam Mobina Manipur se Eastern Himalaya Biodiversity amadi Myanmar Biodiversity na chingba yamna tangba lamdam amani asigumba tanglaba biodiversity kaya asi kaitharakpagi akiba leibadagi haurakliba mahiroi singda khanghanna pandam dang asigi layakpa changdamnaba asi pangthokpani haiki Imphal West Commando ne Imphal manung da pamdaba thodok sing thoktana ba section tharang lokhalapagi saruk ama oina thangal kaithel amadi pauna kaithel gi akoibada leiriba Hotel Avenue Hotel Polo Inn Niran Lodge Hotel GM amadi Hotel Embassy da thibuhumgi thabak sathakre thodok aduda mipha mipundi yaukhide Yung ki thabak suba leisabi ama otpi naibire haiba pau tabadagi lauthokpa chatlubada machi busu phurakpadagi police ta wakat khre thodok asi ngarang numidang pung 6 makhairom tabada thokhibani victim gi imung manung singna phongdorakpada Chandel district ki Maryland dagi Alfonsa Singlai Kobi chahi kunhum doilom surabi leisabi ama Dolalen gi city hospital gi manakta leiba little but day care chalaiba nupi amagi yumda domestic helper oina leirakhibani ngarang numidang wairam yumbu aduna mahaki loina bithirakpada leiramdabadagi chak thongduna leibi Alfonsa da haidriba karigino haina mangak pairaga gas upuda namsilakhibani mahak yum madu thadoktuna chatkigadabani natrabadi afaba oiroi haina kihanbadagi Alfonsa na phone tawduna kawbadagi mabung amadi mache Mary Rose na mahak puloba lakhi numidangi pung mapanlom tabada yumbu Romeo ngairaga lognaba hotnabada manaw nupa police oiba kamting kawba mioi amana mache Mary Rose na furakhi hairi nang mungsi hatokane noi gumana khoi thakta hingma ngamudab nate haina khong mana net the police tu pado mana net pi da yuji thoi chatpu yadraga le inaun bigi thodo nate leiri manga leiri na ba mi mayam su sardun adum tan thoi akoi ne de phajana inaun pi si pura chakrengena pura chatne tu no pi ma ma na pura pudane kram police ta ma do Thodok adu thokhraba matungda Alfonsa gi
Uncle Augustine amadi athoi bayaw na wari sanana bachatpada ngasi ayushu Romeo na wari sabagi mathau tade nakhoi paisa kaya pami haibna chingba wafam phongdorakpadagi Imphal Police Station da thodo asigi matang na ningthina thigatpinaba amadi achumba wafam puthokpinaba wakatkibani hairi adu bumana paisa ke am pambra hena wangang la ekhoi do ko e mapa amala adi mama amala adi karinu haibisu kaisu khandre adu erdi ekhoi si leiraga thamba mana leiraga thamba miro koi bo aduna manipur sida kanun paeba law paeba achumba haibisi kana oisnu government oisnu police oisnu court oisnu paisa na sijina ba yaba sijina rabara taibang ni su mi oina sijina ro hena khangraba haibisi koi gi wakhan da wai da bagi koi gi nupi lop sing siga madam sing siga wari sabam tam da achumba lakani aranda mara lakani aduna sigumasi lairaba mi amagi nadraga taibang ni bacha amagi Sana tabnena hingai achumba lambido thidopiyo haidana lakjabani Editors Guild Manipurna Directorate of Environment ka khusamna duna hayeng malimgi oina pangthokadoriba biodiversity numit ki mangoinana nongmagi oiba awareness thorom ama Kangpokpi district ki S Sahaibung khulda pangthokre thorom aduda Environment Department ki Deputy Director Dr. T Brajakumar Amjugi President Bijoy Kakching Tabam EGM की प्रेसिडेंट खोगेंद्रा खोंग्राम न चिंगबना सरुक याखी थौरम अदुगा मरी लेना टी ब्रजकुमार ना मियोइबना नुंगाई ने हिंगबा पामलकपदगी अखोइगी अकोइबगी फिबमदा अकाइबा पिरुबदगी ngасidi mahusana amuk miyoibada onsinduna akaiba pirakle biodiversity kannana bohonabada अखोइ पुनम खोना मिनसी हाइखी ngasi nungthil Sekmai Police Station ki manung sanba Imphal Dimapur lambi gi Sekmai Kaujeng leima mapada motorcycle tungduna lakpa mioi ani truck na thombadagi mafam adumakta da laikhidraba mioi ani adudi Maharabam Lucky Chan chahi kunmapan Sekmai Kaithel amadi Angom Sandip chahi kuntra apokpa Shyam Sekmai makha lekai dagini Sekmai Police na thodok asiga mari lainana case ama lokhat pagaloina na asiba hakchang sing postmortem gi damak lokhat khre scenery bagari fagat khre Amarom da ngasin numidang wairam pung mga rom taba adwai da Lamsang Police Station ki manung sanba Lamsang thong da tipper gari amana cycle tongduna lakpa mioi ama takpadagi mafam adumakta da laikhidraba mioi adudi yanglem thoiba chahi kuntraga taruk apokpa ibochau tauthong dagini January pa tipper police na fagat khre Dhanamanjuri University na lauba BA BSc BCom exam ki ahanba batch ki fal lauthokre BPES ahanba semester da mahiroi marifunipan exam thabada nifumapan mai pakle BA ahanba semester da puna mahiroi lisingamaga chamari ani exam thabada chaunga mapan pass taure BSc ahanba semester da mahiroi samapan yankhai exam thabada chahumga humphudra mari mai pakle examination asigi akupa marol university ki website dmu.ac.in dagi phangba yagani hairi paugi martha na aten break amatang lagjari Prepare for success and live to inspire with Kaziranga University's top-notch career-driven courses designed and delivered in collaboration with industry experts, enabling our students to get placed in renowned corporates and helping build their futures. Kaziranga University, the career university of the Northeast. Panthoibi Villas, everything you need to call it a home. A gated society with 24/7 security. Elegantly designed villas. Book now. Panthoibi Constructions Private Limited, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited, Taurangbam Laikai, Uripok, Imphal. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep. So you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. Comprehensive Concept School Sangai Pro Airport Mamang. School asina horpadagi hona council na lawa exam sing amadi atopa board sing na sinba medical amadi engineering entrance exam singa mari lena study material piduna sacha singu lamjing duna mai pak kaya port laba school amani. Admission open class 11 science cum integrated course in medical and engineering entrance examination. Higher secondary exam da second position amadi NEET listing ani tara nipan ge state topper yauna position holder kaya puthokraba Brilliant School Malom amasung Uripok animaki admission form thazare position holder amadi non position holder singi special facilities su pizari. For details please contact office of the school.
Digi Kaushal Amadi Q10 Anina Khut Samnaraga. Everyone needs to learn digital Haibagi Pandamda Digital Marketing Professional Course Singi Admission Hosere. Certificate Asi Government Sakanglaba Digi Kaushal Gi Makha the Pibaga Loinana Facebook Google YouTube Nasu Akanaba certification Pigani. Course Asi 100% placement assistance Legani. Akup Marogi the Mark Q10 Technologies Private Limited Cocktail Branch Atanabi. Mem Higher Secondary School Gari na Education Gilam the Sai Kun Surak Pagi Academic Session Listing and Taramapan Kungi Class 11 Science Satra Singi Free Admission Pijari Amadi Registration Hosere. Kanaba Kudong Sabasing 90 PC and above rupees 1 lakh plus laptop, 95 PC and above rupees 1.7 lakh and a laptop ki study grant Pijari. In position of Wasida, UIS Name Jobutoda, Maloviki, UIS study material, series, Yamajanaki, UIS class, Chang Naniobana, I want the Yamakara. Lakadava SSLC examination preparatory So come and be a part of UIS. Benashia Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benashia Coaching Center gi oja singna aina exam gi sem saba matam da yamna mating pangbiki aduga PCC dagi aina phangaki study material regular mock test suggestion na chingba sing yamna chanaki SSLCE thagadava singna topper oina bagi damak matamga chunaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu. Nung class 12 pass out natra thabak thibadi kyam koira Khang Kirabana, ANT ki 9 months medical scribing ki certificate program ma yauraga tha da lising kuntrani pandagi horaga sel kayama laina tan biar bane Akupa marogi damak pizari ba phone number amadi website asdagi khangbi biar gani The all-new Swift, driven by technology, smart play infotainment system, AGS push start-stop button, automatic climate control, smart heat, steering mounted audio control, powered to the core, petrol MT by AMT 22 km per liter, diesel MT by AMT 28.4 km per liter, safety leveled up, solid hearted platform, front dual airbags, ABS with EBD, fixed with child seat restraint system, reverse parking sensors with camera. Northeast Hanbo in the National Housing Bank wholly owned by RBI license Pankraba Ministry of Finance Department Financial Services Government of Indiana Sarfasi Act 2002 ki Makada Financial Institute amo in Sakangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All Mission ki Makada subsidized loan pibada mangzil thariba Panthoibi Housing Finance Company Limited amadi masigi subsidiary company singi sister puna branch tara hum doyang dukjare miyam financial facilities sing lobi na baning sing jare Panthoibi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies India gi ahanba National Awardee Government of India na piba Silver Dew Makhal suna leijare half liter 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupa marol Loktak Industrial State Takiel da contact tobiu Greenery e-motor ki nungairaba pausel miyam da pijariba khudongchaba silobiu Greenery e-motor da phangliba gari macha singa sigi manungda adona lupa lesing tara khaktamak deposit tawiraga apamba makhalgi gari macha ama hekta launabagi loan ki khudongchaba pijari asita sunatana mafam asida phangliba e-auto rickshaw gi oina su loan ki khudongchaba pijari adona deposit tawiraba matungda atenba numit kharani gi manungda apamba gari lobi bayarga ninga simakleng sinbiro aikhoi gi address Greenery e-motor Kaisampa Junction Churuchanpur parking Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairaktaba singbu phanba ngamba matangairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu Panthoibi Constructions Private Limited, Panthoibi Green Home Hainaming Thonjaba, Residential Group Housing Project Ama, Imphal Airport Kanakna Lairiba, Bamdiar Haiba Mufamasida Paikatjari, Clubhouse, Gym, Swimming Pool, Children Park Amadi, Auditorium na Chimbagi Facilities Sing, Yauzagani,
Hairiba flag sing asibu lebining basingna ngasi makling sinbiraktuna hena akupa marul khangbiba yagani. Panthoibi Constructions Private Limited, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited, Uripok, Taurangmam Lekai, Imphal. India की top university सिंगी मरक्ता अमा ओइरिबा Assam Downtown University Guwahati the Engineering, Management, Nursing, Pharmacy, Hotel Management, Paramedical the Ming Chanbining Basingna Sitful Oidringai the Nasimak Lakpiduna Ming Chanbiyu. Admission Office Assam Downtown University Babupara, Bosemlerek Imphal. Lakliba chahi lisingani taramapal kunjoina Manipur Technical University ki BTech course singi dama form thaba hujare. G men scorecard paiba singoina form thajinbagi arobaname June taramari lisingani taramapal ni. Hawai yawiba miyoi singna MTU ki registrar office natragana website www.mtu.ac.in da changbiduna akupa marol khangbiba yagani. Amukana taramna ustari makhataba pao. Kumbi Kendra ki hautak tampa khunau awang lekai da nauna san siba horakle hairi hauzik fawbada san taruk shire haina shan mapu ningthauzam ibom sana ISTV News ta phongdorakle Manipur lenga ki mari lainaba singna midyeng sangbiu haina phongdorakle mamang da ju CCD na media gi adagi ama gi khoi veterinary department dagi mi laktana khodana ju yengbirama matung da CCD haibagi adumba kaya amasu yena ISTV da amadi news taza basu phangjagi adubu ngasi dia isama ki sanni si siraga lerami je aduna media gi thongda mani leinaba department singi manungda khitang pungning chingchanjaningi Ningthauzam ibom sagi ngasi sikhiba sangi phibam Joint Director Veterinary P Jogendrona Luchingba official kangbu amanang yengsinkhre Dr Jogendrona Siriba san asi kari laina no khangdok naba DIF sanjen thong da tharagani makha na laina asi sandorokta naba section tharang lokhatle haiki koi karam bak laina na BQ na siribra natragana siribra haibadu confirm khangna bigdumta koi DIF sanjen thong da ji keno silora chok chok choi na thajarani kariguma masi control tongna ba sansi phut taruk muk phumjan luna tongthong piraga phumjan biro phumjal matungda kogi sunu gumba kari gumba ji ama gumba moina mathak ta chaithok ta na ba aina athi santorong na da bagine ko aina hajari ja agi koi maku da ina sigi pokta pijaningi Veterinary Office Tamenglong Mari lainaba singni yengsin bida badagi phibam sadana leire office asi field assistant department ki makok oiduna salaire hairi veterinary office asi ki electric light administrative office yaude paumi team amana office asi ki phibam yengsilu bada field assistant ani amasung attendant ani office karamba thengnaki joint director KS Mani amasung Dr Rahen Kumar Kauba staff ani matam sangna office karaktre hairi yumda yokpa sasan singna sandorok palaina singdagi ngangthokna ba hidak langthak sing amata leiba thengnakide Zunyat Zakka Foundation amadi Khelakhong Apunba Development Association sinduna Ramzan Gamari lainana seng Hawaii yenthopagi thorong ngasi Khelakhong mayai lekai da pangthokre foundation ki chairman Nasin Uddin na foundation asina lairaba imungi mahiroi singda coaching piba lukhra binupi singda embroidery training mahiroi singda computer tambibana chingba thabak thorong kaya pangthoi lairaba singda Ramzan Gamari lainana polam singasi yenthopani haiki Joint Students Coordination Committee ki Youth Task Force team na Manipur College ki meter samagi akoibada leiba dukan singdagi hidak mana amasung masigi polam sing fagatuna miya mamangda mai thaduna manghankhre Task Force asigi anti drug campaign ki drive asi makhatana sangsingani mahi tampam sangsingi meter samagi akoiba manungda dukan phamliba singna mayai kabani sage polam sing yonbidana ba appeal tawri megi tang kun mari dagi makhatana sangsilakpa drive ta makhatana ni sage polam sing yolamba thengnarabadi dukan sing thingjangani hairi Ngarang numidang pung taruk makhairom taba duai da fumlo mamang lekai da leiba fumlo gram panchayat ki Pradhan Mesna Manikjan gi yumda bom pokhai handuna aki akhang piba thodok thok yaningda ba phongdok tuna phumlo mamang lekai amadi panchayat asigi manungda leiba mairabai bisina wakat mifam sathakre phumlo apunba nupi lu ki secretary thoibina kari maram ki damak bom pokhai hanbano haibadu miyam khanghan biu Pradhan Manikjan miyam gi thabak tawba misakni haiki Pradhan Manikjan na mahakanaga su nungai na daba leite kanana tawbuno haibadu athubu matamda sengdok pira haiki matungdasu sigumba aki khang legadaba aidi sokpa yaba aidi akhui masi aduga mi makti sokdre
ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯕꯣꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯟꯕ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ खुदेंग थाबी पोस्ट असम राइफल्स नंगसी हेरोइन ग्राम समगा मरीफुद्रा निपान अमसुंग WY टेबलेट पीस लिस्टिंग तरुक कोनना मियोय अमा फारे फागलबा मियोय अस्तिग ममिंग लुंचा बाइटे चही कुंट्रा हमदोय अपोकपा लुंथंग बाइटे चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की संगाई कोर्ट तगिनी मंगोलगी फागलिबा पोलम सिंग असि लुपा करोड़ 2 लाख 58 लोंगी ओइगनी हाइरी बोर्ड नलौबा क्लास 10 की एग्जाम दा 13 सुबह पोजीशन ताख्रबा नोमाइथेम जेनु अमदि बिष्णुपुर केंद्र की मनुंग सनबा नस्तौदगी क्लास 10 एग्जाम दा पास तौरक्लबा माहिरोय सिंगबु ओकपगी थौरम अमा नाचौ अवांग मनिंग लेकाय वॉलीबॉल ग्राउंड दा पांगथोखरे स्पेशल इंग्लिश ट्यूटोरियल सेंटर नासौ नसिंदुदा पांगथोखिबा थौरम अदुदा नाचौ जिला परिषद के मेंबर TS दिलीप मैतै यावना मियोय क्याना सरुक याखि पोजीशन होल्डर एन जेनु अमदि पास तौरक्लबा माहिरोय सिंगदा स्पेशल इंग्लिश ट्यूटोरियल सेंटर नासौना अचंबा खुदोल पोट पीदुना पुंगनिंग थौगतखि थौबालदा लेबा चौयामा हायर सेकेंडरी स्कूल की लेक्चरर ओइबदा नतना NSS की प्रोग्राम ऑफिसर से ओइरिबा डॉक्टर AK प्रियो कुमार दा महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड पिरकले NRI वेलफेयर सोसाइटी UK लंदन चैप्टर ना एजुकेशन की लमदा थोइदोक हेंदोकपा थबक पांगथोकपा अमदि कंट्रीब्यूशन पीबगिदमक अवार्ड असि पिरखिबनी चटखिबा तांग कुंदा NRI वेलफेयर सोसाइटी UK चैप्टर लंदन सिंदुना लंदन की हाउस ऑफ कॉमन दा पांगथोकपा वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट हाइबा इंटरनेशनल सेमिनार अमदी चही अस्तिगी ओइना पांगथोकपा वर्ल्ड NRI कांग्रेस की थरोमदा अवार्ड असि खुसिनरखिबनी थरोम अदुदा NRI वेलफेयर सोसाइटी की इंटरनेशनल प्रेसिडेंट गौहर नवाफ NRI वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल गुरिंदर सिंह अमसुंग हाउस ऑफ कॉमन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रीति कौर गिल न चिंगबा मियोय क्याना सरुक याखी ममांग थागी तांग तरुक नत्रगा तरेत्ता नागपिगनी मथंग थागी तांग तरुक नत्रगा तरेत्ता ताबा यारिबा ईदुल फितर नुमित्ता मखल अमदगी परीक्षा पांगथोकनबा होनबिगनु हाइना ऑल मणिपुर मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आमसोना अबिल तौरकली मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा ऑर्गेनाइजेशन असि प्रेसिडेंट MD सहा वासना मुस्लिम सिंगी ओइना ईदुल फितर ख्वाइदगी चावबा कुमहै सिंगी मनुंगदा अमनी अतै फुरुप सिंगी अचौबा कुमहै नुमित्ता सुति थहानबगुम नुमित असिदसु मखल अमतगी परीक्षा पांगथोकपिगनु हिरम असिगी मतांगदा मणिपुर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर अमदी कंट्रोलर दा हाइजखिबा लेख्रबनी प्राइवेट स्कूल सिंगनासु रमजान मनुंगदा परीक्षा पांगथोकपिगनु लोइनना वाकफ बोर्ड की मखादा रेगुलर ताहौदबा लेरिबा ओजा 53 मतिक चारबदी रेगुलर तानबा लेंगाकना थबक पाइखतपियो हाइखि नुमित असिदा एग्जाम की शेड्यूल लेप हाइबा गार्जियन सिंग अमदी स्टूडेंट कम्युनिटी की साइडगी आमसोदा कंप्लेन लापदगी एग्जाम ताइबा नुमित एग्जाम लिबिसे हंदोकपिनब आमसोना मई लेब अथॉरिटी मरोइन मई संग मई लेब अथॉरिटी सिंग अपील तौजरी अथॉरिटी सिंग असेन लाकलेब मे की तांग 50 फोदा एग्जाम असी नुमित तौद्रे हाइबसी नोटिस मैम पब्लिक मैम दा खंगन बियो कम्युनिटी अमगे असो फेस्टिवल नुमित अमदा एग्जाम तौबिबसे याम लेबक थिबा अमनी हाना आमसोदा नौया दु अकन मोंगसु कंडेम तौवी नोने एक्साइज न युंगौ लीटर 5 रोम लोकल नुपी सिंग खुसमना दुना फागतख्रे फागलबा पोलम सिंग निसाबन यावना मई थादुना मांगनख्रे हौजिक सानबगी पाव अमुक लौबिरसी सानबगी पाव पिजरी थौबाल अथोकपा मका लेकाइदा चथरिबा अहानबा साइदा ट्रॉफी की ngasi sanakhiba ahanba match ta YST नाउरेम चक्प्रौना नाउचा FC मार्जिंगबु गोल अमा सिनोदा थोइख्रे अनिसुबा मैच ता रोहित FC तेंथाना साइदा बी अथोकपमबु गोल अमा सिनोदा थोइख्रे तेंथा खोंगबाल मल्टीप्लेक्स ग्राउंड सथरिबा तकवा ट्रॉफी की ngasi sanagada मैच सिंग मायोक नगदबा टीम अनि लाक्तबदगी सुरमा FC वांगजिंग अमदी तोलहै FC तेंथा वॉक ओवर फंख्रे हुमफुमंगा सुबह जूनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप नुपा मचा अमसुंग नुपी मचा जून की तांग मंगा दगिना मापन फाव खुमल लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता पांगथोकलगनी मसिगा मरी लेनना हाना सानरंबा अमसुंग हौजिक सानरिबा बॉल बैडमिंटन सानरोय सिंगना मेगी तांग 23 फावबगी मनुंगदा अयुक पुंग 9 दा चिंगामखा मॉडल क्लब बास्केटबॉल ग्राउंड रिपोर्ट तौगदबनी ममांगी चही सिंगदा नेशनल सानब चलुबा बॉल बैडमिंटन सानरोय सिंगना मसा मसागी
हनगतब सेंफम एसोसिएशन दगी लौरब यागनी इम्फाल द पांगथोकदोरिबा चैंपियनशिप असगी येंगलगा जून की मंगा दगी ना मापन फावबा बन ब्लॉकेट न चिंगबा तौबिदनबा बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन ना अपील तौरी टेक्चम हाई स्कूल ग्राउंड चथरिबा मंगा सुबा BSO ट्रॉफी की ngasi sanakib aroiba quarter final match ta tangkhul FC Texam na Endeavour FC Wangjingbu goal mari amada thoiduna semi final changkhre Sampha BFC Sapam TFC Texam Bolero FC Singjamai amadi Tangkhul FC Texam semi final da thingnaragani All Manipur Mukna Association ki midyang makhada Chingphu Ningthau Sembi Leima Thaugallup na sinduna Chingphu Ningthau Sembi Leima haraubungda Marirak Suba State Level Mukna Championships ngarang pangthokre thorom aduda Leima Pokpam Jilla Parishad ki member L10 Iso Gram Panchayat ki Pradhan W Deven Singh yauna miyoi kyana saruk yaki thorom aduda Bisnupur District amadi Imphal East District ki Mukna Roy kunmanga na saruk yaduna athoi ahen tanaki Thaugallup Iso ki Secretary ke Biren Maitaina Mukna yokhatnabagi pandamda thorom asi pangthokpani haiki Makhataba sanabagi pau boyai ningthaujamdagi amuk lobirasi Wushu Association of Manipur na sinduna ngasi dagi Kumbalampak Sports Complex ta laiba Manipur Olympic Association gi office ki mayungna na laiba indoor hall da unit taruki nupa macha amadi nupi macha wushu sanarisa maga kuntrana saru yaduna taramapal super 11 sub junior amadi junior wushu championship hokre Haudopagi Tauramda Manipur Sarkar gi PWD gi Civil Engineer and Noren Wushu Association of Manipur gi President M Biramani SFI gi Joint Secretary BC Singh na Thauram Mapu Singh oiki Pangthokadoriba championship asida unit taruk CWI Nahabam UWA Yaripok Imphal East District Wushu Association Imphal West District Wushu Association District Association of Kakching amadi District Association of Thobal gi Sanaroi Singna athoi ahen tanagani अखोई स्टेट एसोसिएशन की एफिलेटेड यूनिट अखोई चनब याबसे मुतम चाना टाइमली सी चनजरगा अखोई एसोसिएशन की मीटिंग ताबोरे चैंपियनशिप से अखोई तौजबनी अखोई तौजरीबीसीदी अखोई एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स अखोई ओलंपियन पुथोनबगी थीम दनी आंगांग मचा मचा ओलंपियन की पुथोकनी हाइना अखोइना सागचरिबा मंगलान सिदैदा मदुदैदा मतेंग पांगसिनबियो हाइदना आई मीडिया की खुदोंचाबसे लौजरगा मयामदो खुरुमजगे Kunma Thoishiba Challenge ka veteran football tournament ki ngasi sankiba match singda ABFA akampat amadi NCBFC Surasanpur mai pakre Salai Holding Private Limited Manipur na sponsor toraga Manipur Veteran Football Association Mapal Kangjibung na sinduna tha sigi tang mari degi team Kunma Thoina group mari thongna khairuktuna Imphal ki Mapal Kangjibung da sathariba Kunma Thoishiba Challenge ka veteran football tournament ki ngasi sankiba ahanba match da ABFA akampat na amba Korpu goal ahomanida maitiba pikibani match asida mai pakiba ABFA akampati goal singadu ke Premjit na match ki taruk suba taramanga suba madi nifu suba minita sanki match asida maiti kiba amba serap kor ki goal ani aduna Rajen Rayamadi and Romeo na match ki kontramatoi suba madi nifu taruk suba minita sanki ani suba match ki sanakibada NCBFC Surasanpur na FCME veteran game village bu goal ani sinoda maitiba pikre match asida mai pakiba NCBFC Surasanpur gi goal ani edu Dominic na match ki manga suba madi taranipal suba minita sanki hayeng match leiroi sathariba tournament asigi mathangi match tha asigi tang kulhumdoida ahanba quarter final match oina Cyclone team e thangmai banamadi FBWA Mapal Kangjipunga sanagani RFC Khamnam Lerangna ESO team e Bamdiar bu maitipu piduna Nepal Suba 11 7-man asset open football tournament ki final sangkrai Education Social Organizing ESO Club Bamdiar Makalaikai na sinduna mamang thagitang kunipal dagi team kuntri na group Nepal thokna khaiduktuna club asigi ground sathariba tournament asigi ngasi sanakiba ahanba semi-final match ta RFC Khamnam Lerangna ESO team e Bamdiar bu goal ani sinoda maitipu piduna final sangkibani RFC Khamnam Leraki mai pakibagi goal ani edu Kisan namadi Dhananjoy na match ki nifu humdoi subamadi nifu manga suba minita sankibani tournament asigi ani suba semi-final match sayin thilpung ahum tabada A square pass hoyamadi Lasal Leima Popamga sanagani
YFFCC angthana sinduna club asigi ground da team kunna group nipal thongna khaidoktuna tha asigi tang tara nipal digi sathariba ahanba Y Bizen Memorial 11 Village Open 7 set football tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta YDC na YDA UR bu goal ani sinoda ani suba match ki sanakibada FC Lamjauna Star FC Androbo goal mari ahumda madi ahum suba match ki sanakibada YFC huikapna Tengnopal FC bu goal mari sinoda maiti pikrai Karam Awangleka Young Club KALYC Karam na sintuna tha sigitang taramapal digi tim kunna grumbadi thongna khairuktuna Karam Kangjipung lampak da sathariba ani suba steleven ibodho noksaba 7 set open football tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta Gopal FC na IOIC Naran Konjin Bugol ahum sinoda madi ani suba match ki sanakibada men ISART singdamay madi MRC sajing mining kong goal amata sanadana draw satkre Eastern United Sporting Club na sintuna tha sigitang taramapal dagi tim kuntrama thoina group nipal thongna khaidoktuna EUSC playground sathariba taramari suba telo joint cooperative farming society trophy lamnai kendra madi kuntrapam kendra village wise men's open 7 set football tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta NNCKA Nongrena NPYC sanabu gol taruk sinoda madi ani suba match ki sanakibada EUSC team B telongna ANNLK Somung Bugol ahum sinoda maiti pikre Thagar chari boyani thozam housing asin mo yoiba ay nga sagi pau amuk lobirasi Environment Director ki phangki banga si goi ki ba inga sa amadi nuji ki pauda khwai digi sa ki ba Celsius degree kuntrama pal dasmik taruk nipal khwai digi ingba Celsius degree tara taruk dasmik ahum taruk Nungsit yaw ising manan gisang maximum da sada mariputra matoy dasmik tari taruk minimum da sada kun mga dasmik ani oiki Ngasigi nong suki gisang sino dasmik nipal ani millimeter ni Lusilak pada marui bapau amuka na pizari Biren gilengak tagi NPP lathok kadore haiba wafam media da phongdok narakpatagi NPP gi oiba phirep launana ba thabok sukat silakli TV channel khana piriba Lok Sabha mikhal gi fal gi exit poll asi henjin mali aseng bada mikhal gi fal lauthok laba matungda khanglagani haina MPCC gi president gai khangam na haikre Amadi Arunachal Pradesh ki National People's Party ki MLA Tirong Abo amasung mahaki machanupa yaw na miyoy tara mathoy sakhang dabas tingna nongway na kaptuna hatkre ISTV na pizaba na sinong magi oiba pao matang asita lozere bideng tabiri bastingbu amuka na krumzari